Kadai ke Jingalang ke Beningkong jongka Regional Democratic Alliance RDA ke kunhun Trailang hapadeng ke Sengsan Hima United Democratic Party UDP bat ke Hill State People's Democratic Party HSPDP haka khandai terikunak pra Arhajar Pusau hadian ke election MP Lok Sabha Nasional Parliamentary Constituency. Kini ke Jingalang ke Long Banyamir Jingmut kini ki Ar Sengsan Hima nak ke bentar ke election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council bat Jainti Hills Autonomous District Council ke Bansalong House No. 1. Kini ki Sengsan Hima kidon ke jingat Trailang haka RDA haka yeng dorba tauan ke jela bat ki kemilanti bekinya Trailang ru na ke bentar ke election MDC Banwan. Ke Jingalang Hasilong Club kala long ke berjalan bat simpor hadu arken tatam ya kini ki arseng Hendrei ke bemi na ke Jingalang ke long bandang ya keren biang haka khatwai terik unok pra arja arpusau ban sempat ya kerai. Ubak Tita Starwal Khan yu Assistant Secretary ke RDA uloong bahaka khatwai terik ke Jingalang kan sami kerai lakini ki arseng kinyat yakun la ke jong ha ke election Banwan lani kila ban yakun paralok da ka bayarap marke liang pat haki constituency beper. Lakmi lentiru bah hakate Jingalang Banwan kini ki arseng kin penbenai ki kertong jongki na ke bentar ke election MDC Banwan. Kani ke Jingalang ke dega Beningkong hadin jong ka election MP ila elong astir bat kadiga election ka meeting ke Beningkong pat bangin ya keren ya ka Beijing dei bat ka election MBC dinamar ba kadiga election ka meeting ke Beningkong ka jinga keren ke jungi minta kasi kadang long tang ka initially ka bamut tang ka jingya pasat jingmut ha ka bay discuss bani dei bat ki konstitusi ki beper kampat don kanono ka jingya finalize haka ba niya keren manu banile na kata konsi manu banile na kata konsi ni kadang datang ke jingya mer jimut ke jingya ai jimut ke jing penpau ru na kaliang jangka parti HSPDP ba komjo ru ke jing penpau na kaliang parti UDP te namar ba ngidon ya ka RDA ka jing rubut jing perkhat i ke jungi ka spirit i ke jungi kalong bangi dei bandon ke jingya Trailang haka ni ke election MDC Banwan kata ka di ka wi kanong rem di kumno ban penwanduri kata mla ban pendap tangai por ba sikenta kita ngidon kam mani kendu biang tinggal pendap mani kendu biang haka khat wi tarik por ka bisi mi ban finalize ya ka ka bangin le na ka banta ka election MDC te ka dan tang ali ka bang kwa ni tu iti maka jingat Trailang jingat stu jingmut jing ka alliance ka jungi kadang don hi duk menta kadang ne duk menta bat ka ni ka spirit ngin saya walk out hakimi ki kandidat si namar ba kala kamlong slam ngani gaji kendu namar ba nakalian ka parti UDP lu ngila pengkre na parti SPDP lu kila ya la ka jom gaji pengkre tenrei ban penwandur pat haju ban wanlang taju ka rukom perkat ingin saya finalize haka harwi tarik haka por harwi kami dia tiap kopi hari kita hari ke sini macam tendensi otomatis kontrol baru arteli gitu baru kani ke jingya perkhat jungi kadai baru arteli ke autonomous district council kam dai tangi khasihil rewat ka Jainti Hills kanan kasih arrangement kan pilih uno ngalaong ipi ya kita ki jenat haka bakumno ban ya syakmat ya ke jingya Trailang ya kani ngindang syombyang haka kalwi tarik mentangi ailat iki parti lagi jong parti bagi dia walk out na kalian jong UDP bagam jo SPDP ingin saya kendu yang hadu tadi. Am hadu mentang empat pernah kan nu ka list jom ki kandidat ka list jom kandidat kum bangala itu ipi kan dei ha ka khatlai tarik ha ka general council baru ingin finalize ka terus ni bat ingin syomru ya ka state election committee ka khatwai tarik janmir. Dia ha ka khatlai ingin sa declare. Ngimpat rai kandidat inu empat finalize. Ini kumpa menakatu ke Shillong City ka peni ka Shillong City ka peni tangi ka jing recommend kam dei ban ong bak ya approve ka kam don bor ban approve ya list jong kandidat mereka kamram jong ka district kalong ban recommend lani ban pha ye ki kerteng Shaka State Election Committee den rei ban penpena khat do hi ban approve ban finalize ka di ka State Election Committee sisin bakan don ka jing stu jumut sisin bakan don hi ka jing Trailang kebut katai kan sawan hi kita otomatik kita mau disadon hi hangno bangin ya sutu jingmut hangno bangin ya ailat ke parti hangno bangin ailat ke parti kata ka syong haka khatwe tarik dan haka ML election ngidon ka puspul alliance dan reka ni mentapa ka compare ya ka pripul ka compare wat ya ka puspul
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya